ukida. Mislim da slobodno mogu preimenovati kanal u Milica sprema picu ili tako nešto, jer recepata za picu ovdje sigurno ne fali. Ali znate onu staru, ko picu jede zlo ne misli, tako da mi danas spremamo ovu super zdravu verziju, poznatiju kao sardinska pica. Ovo je savršeno jelo za ove vrele letnje dane, jer je vrlo lagana, jer se praktično sprema samo od povrća. Moram vam priznati da sam zbog te činjenice bila pomalo skeptična u vezi ovog recepta, ali istina je da me ova pica raspametila i ovo jelo ubrajam u svoje omiljene letnje recepte. Jedina mana je možda to što ćete na kratko morati da upalite rernu, ali verujte mi da vredi. Kao što ste vidjeli, prvo sam izrendala tikvice, a zatim ih posolila i ostavila sa strane kako bi pustile višak vode, a mi za to vreme spremamo ostalo povrće. Oljuštila sam i iseckala nekoliko manjih šargarepa. Ako imate dobre živce i dobro rende, ili barem jedno od ta dva, šargarepe možete narendati, ne morate prljati secko kao ja. Ali meni je to jedna od omraženijih radnji u kuhinji, tako da sam prezahvalna na tome što ne moram to da radim ručno. Od povrća sam iseckala također jedan veći paradajz, jednu crvenu papriku i pola glavice crnog luka. Također ovdje naravno možete eksperimentisati i dodati povrće koje volite ili u tom momentu imate. Nakon što odcedimo tikvice od viška tečnosti, spojit ćemo ih sa ostatkom pripremljenog povrća. Sve ćemo to dobro izmešati, a zatim dodajemo pšenični griz i začine. Ja sam od začina koristila samo so i biber i dodala sam također italijansku mešavinu začina koju sam kupila u Lidlu, a koja savršeno odgovara za ovaj recept. Ukoliko vam se dopadaju moji recepti, lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal kako ne biste propustili neki naredni klip. I za kraj je ostalo da dodamo zvezdu ovog recepta, parmezan, koji toliko doprinosi ukusu ovog jela da ja ne znam to da opišem rečima. Nikako nemojte preskočiti ovaj korak, sa svim ostalim možete eksperimentisati, ali parmezan je obavezan, jer zaista veoma doprinosi ukusu i hrskavosti ovog jela. Kada ponovo izmešamo sve sastojke, prebacujemo ih u tepsiju na pek papir. Smesu rastanjite u velikoj tepsiji kako bi pica bila što hrskavija. Vidite da sam ja to na kraju učinila rukama jer je prosto lakše. Rerna se zagrela na 200 stepeni i picu pečemo nekih 40 do 50 minuta dok ne porumeni. I to bi bilo sve. Zaboravih pomenuti da sam ja od gore dodala još malo italijanske mešavine začina. Kada se pica ispeče, potrebno je još samo da je isečemo i uživamo u ovom preukusnom obroku. Prijatno, svako dobro i vidimo se uskoro. Morate ovo probati.